I pozdrav, dobrodošli u novi video našeg kanala. Danas radit ćemo zanimljivosti o Kakashiju Hatakeu, tako da hajde da počnemo. Prva stvar, Kakashi je među top 10 omiljenih likova iz mange u japanskom popularity pollu. On čak dospijeva među prvi 5 odmah iza Sasukea i Naruta, a jednom je čak bio i prvi. Kishimoto je naveo da je imao više imena za Kakashija, kao što su Kuba, Kama, Botan, Enoki i Kakashi. Na kraju se dvoumio između Kakashi i Enoki i izabrao Kakashi. Ovo ja mislim da već svi znate, tako da Kakashi znači strašilo, a Hatake znači polje. Kakashijev izgled sliči izgledu strašila sa polja riže. Ja mislim da i to svi znate. Prema podacima, Kakashijev hobi je čitanje. Kakashi želi borbu sa Minatom. Kakashijeva omiljena hrana je soljena pečena skuša i miso supa, dok je njegova najmanje omiljena hrana pečena u ulju i nešto slatko. Kakashi je zvanično izvršio 1141 misiju, 197 D ranka, 190 C ranka, 414 B ranka i 298 A ranka, dok je 42 S ranka. Kakashijeva omiljena rečenica je timski rad. U prvom filmu Kakashi uspijeva da kopira ledeni stil, što je neverovatno, ali je uspio sa njegovim Sharinganom. Kakashi je naveo da Sasuke veoma podsjeća na njega. Kakashi je 2 puta bio preporučen za Hokagea. Prvi je ninja koji je ovladao Rasenganom i Chidorijem. I posljednja stvar, Kishimoto je u početku hteo da predstavi Kakashija kao naslovnog lika posle Naruta, ali je predomislio jer bi to bacilo u sjenku ostale članove tima. Tako da, eto ljudi, to je bilo to za ovaj video, nadam se da ste uživali. Ako jeste, stavite like, share i sub, a mi se vidimo u sljedećem videu. Pozdrav!